Mulenge Record. Hata kama maadui ni wengi, tuko imara, tutakata tamaa, tutapigania haki na amani. Morale juu, même dans l'obscurité totale, on garde espoir dans le cœur. Pour Mulenge Minembwe, on reste doux sans peur. Bana ya Mulenge viezali combat mes victoires zali. Konge kwasuhuza abakunzi b'Amadu Official mu Minembwe ku minsi 24 kwezi kwa gatatu. Twaje kuganira n'abaturage hejuru y'ibitero byaraye bigabwe na leta ya Kongo kw'Irundu ni mu Minembwe. Ni ibitero bibiri bitandukanye, kimwe cyarashe ku matungo inka, ikindi cyarashe urusengero rwa Serpa, kuko muza kubikurikirana mu kiganiro tuza kubagezaho. Uyu ni umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero, aratangira twibwira muri bande. Jewe nitwa Sebineza John, ndi umuturage w'Irundu. Hano rero dusanze hari inka zapfuye, baratubwira ngo nyirazo. Yego nizanje kabisa. Hano dusanze hari inka 8 bivuga ko zarashwe na drone za leta ya Kongo. Izo nka zarashwe na drone kabisa ya Kongo nizanje. Hanyuma murabona byatewe n'iki? Bisanzwe bibaho, byatewe n'iki? Mwe murabibona gute? Drone kurasa inka hano Irundu rubaye rugenzi rwa karindwi. Mbese tituvuga ngo byatewe n'iki? No ubugome bakomeje kudukorera twebwe bwoko nyine bwacu cyangwa se abantu batuye muri aka karere, kuko iyi n'indi jenoside nayo tubona mu gihe babuze umuntu barasinka cyangwa se irindi tungo ryose ryaryo babonye. Rero ntabwo tubona kuko ari ikindi mpamvu yabiteye. Inka ntabwo zari muri yeneho yaho intambara ibera, inka zari mu rupango nijoro saa 6 zijyanye, drone irazirasa. Ziraswa ubundi mwebwe mwari he? Aha ni mu kibuga? Aha ni mu kibuga turi, hazaguye, twebwe dutataniye mu mihanda itandukanye, twarahunze. Bamwe bahungiye mu bihuru, abandi bahungiye mu mihanda itandukanye, ariko twe twari hafi ntabwo twaje kure nazo. Duhita twumva drone irashaka, twaje kureba, twagiye kureba mu gitondo bayibuce. Hanyuma y'ibikorwa nk'ibi byabaye iwanyu, ni iki musaba imiryango mpuzamahanga itandukanye? Icyo dusaba imiryango mpuzamahanga itandukanye ni ukudutabara. Dutabare, twagize ibibazo bikomeye. Ubusanzwe twari tuzi ko amadrone yakorera ahantu hatandukanye mu bazungu, cyangwa se akurikira abantu bitwaje intwaro, ariko nyine natwe abaturage ndetse n'ibyo dutunze amatungo yacu karakurikirwa. Ni ukuvuga ngo iyo n'indi jenoside, mu gihe bagukuriyeho ikintu cyawe wari utunze cyangwa kikubeshejeho, baba bakwishe cyane. Imiryango mpuzamahanga badutabare. Turi kumwe na chef w'umuhana, aratangira twibwira. Yewe nitwa Meshake Rushimisha Amazuru. Kabantu y'ahantu hitwa kwa Mabuye, Irundu. Hanyuma chef, ibitero mwo bitubwira iki byabaye gihe ki, byabereye na hehe muri rusange? Byabereye kwa Mabuye. Hari saa 6 z'ijoro, abantu baryamye, urumva saa 6 abantu bari kure, abari mu bitotsi. Ariko nyine umwanzi utuje amahoro aradutera. Amaze kudutera atwangiriza ibidukikije, mbese amatungo ariyo yaratugize. Hafu y'inka zingahe? Hafu y'inka 8, akomereka inka 2, hapfa n'umusaza. Hanyuma uretse aya matungo yarashwe na drone, ngo hari n'ikindi gitero cya drone n'undi cyibasiye rwa rusengero rwa Serpa, nimba mufite amakuru kuri byo mwatubwira? Urusengero rwa hari ku isantere kwa Harera, urusengero rwarashwe cyane.
urumva icyo ni ikibazo kitoroshe. hanyuma murifuza iki? Turifuza ngo abagira neza, abazi ubuzima bw'abantu, abazi ubuzima bw'abaturage, abazi ubuzima bw'abasivili bagira icyo batugezaho, batuvugira. Twebwe ntaho twagera, ariko tuzi ngo bari imbere bagomba kutuvugira mu mahanga. Ni ubwa mbere ibitero bibaye hano mu Minembwe cyangwa se hano Irundu? Si bwo bwa mbere, tugize imyaka 9 tuba turwana n'uwaduye. Ariko kurasa amatungo no kurasa amazu byari bitaraba. Ariko bibaye mu kwezi. Mwobwira iki imiryango mpuzamahanga? Turabibwira ngo badutabare, tutabare kuko amatungo yashize, amazu yashize, ibidukikije yashize, abaturage bari mu ishyamba, imvura kirabanyagira, n'ubu abantu bari mu nzu, n'ubu ibirago biri ku mutwe, n'ubu twabuze iyo twerekeza. Ubundi bivugwa ko abaturage benshi ba hano bahunze, barahunze. Abahasigaye ko bararya tacu bahari bari. Reka tubabwire ngo mwihangane.